Tujye kwakira Dogiteri Nsabii na Killaman, ladies and gentlemen. Amashyi cyane twakira Dogiteri Nsabii and Killaman. Alo sheri. Komera cyane. Hasize iminsi anje kukagoroba naringiye kujyama nshaka ibintu ndarota ndabibura. Avuge nereka mfe kukurota none narindagirane. Navuze nereka mfe kukurota. Ariko shaho umwana narose ngo bwabo bavu bwawe byahindutse. Ngo wari wabaye mwiza wazanye amabuno. Mbese wari usa nk'abamisi. Oya sindengere n'ubundi usanzwe uri mwiza kandi uruwanje ndagukundaga cyane. Si wamenye ibyambaye heje ngeze Kigalira. Ko nabaye umupatoro. Abashaka kunsuhuza bose bakoreshaga amaboko abiri. Naguze imirima ngura n'ama etage. Naguze n'amamotoka go kwambara nago gusohokana n'agandi gose garaho ngaho gabagaraganje. Narakize cyane. None sinahuze no hari kwa Rubangura. Urarubangura niwe njewe rero nuko utapfa kubimenya. None nyibiyo naho wabonaga mbanguye. Noze ubwo nabanguririyo nkananirwa kubangurira Kigali. Ewe data we. Hari n'izindi nzozi narose. Sir. Hari n'izindi nzozi narose. When sir? Aba bakozi kanze bakozi. Reka dukomeze twiganirire. Hari izindi nzozi narose. Cyane roshe nje nawe turi kwirira imifumba tumeze neza ngo tuja kuzirira. Nsabii. Ntibagukange abo ngabo nabakozi ubwo ntari nishura neza. Ngo tuja kurira imifumba i Dubai. Nje nawe sha. Nsabii. Nsabii. Kanze nabakozi ntiwikange. Ntiwikange. Cyangwa ugira impungenge. Sisheri waza gukorera surprise nkagutungura nkagutera ivi. Oya nako ndibeshe Nsabii. Patro kumamagara tunahagararanye. Nta uri kubona ko muze. Maze amasanga ni kugwa. Sheri. Hajya ubusi waje mu bintu by'amamiliyoni wamenya kugabarara. Nsabii. Nkagushyiraho muri department yo guhemba abasirikare. Amakarita sona buri kumwe. Mana we. Meza. Ni sheri wanje. Yo? Ni sheri wanje wongo. Hello. Bite byawe? Amamiliyoni n'ibintu. No urumbye umukozi wanjye. No mushuka nyine ngasuzugura. Oya. Imodoka zi Dubai Rubangura. Wakwita? Narakize nabaye umupatoro. Okay. Ninongera gusanga muvugana. Nzagusanga iwanyu. Oya da. Muvuna amaguru. Ye? Numurumva? Ago maguru zavunu zikaraga umukobwa nkundanaga nawe. Nzongera gusanga uri kugira kuri telefone. Patro tuje turumvikana kandi umuntu narengere ngaje mu mitungo zone. Hano ukoze ikosa rikomeye. Daforoza kumukubye uzankurira yewe undi mudaforoza nzaje ndabwira ibyo nahoze ndabwira. Ngo? Yawe. Ngwino. Kuvuza ngo Naco. Ngero gusuzanya nanjye gute? Oya. Ibaze nk'ubu ngatinyo kumpatro nkavuga ngo namushubije. Ngo zinaba ndi kugamba ibiki. Mwe rubanda baratinyuka cyane. Koko. Okay. Saa 8. Sangahe? Saa 8. Sangahe? Kabiri utudomo tubiri n'amazero abiri. Okay. Ndaza kugaruka ngaha.
Sange byagize iki? Sange nyine nkiriho ndi muzima gihumeka ibintu biri kugenda neza biri ku murongo. Iyo ngarutse amaje gukora iki? Cyane cyane harege nabonye weho n'amabuje hari ukuntu nzinze basinze ariko ntaho ngiraga ngo umuntu agire reka nigiriraga guco kwirembo sinzi ni Sabe saa 8 ndagaruka hano kurya. sinukujya. Sange byagize iki? Kabisa. Sange byagize iki? Nabihaje. Sange byahiye. Urasanga byahiye. Sange byahiye. Sawa. Sange urasanga byahiye. Sawa. Kuza ubukoko kugutekera nabyo ni ibindi bintu tugiye gupfa nje nawe. Koko. Urasanga byahiye. Sawa. Urasanga byahiye. Okay. Sawa. Ubwo ndigendeye. Anga byahiye. Hwere gusa. Oya ntawe none zini kompoze mumubwira yicane kompoze Sheri uruzi Sheri wanje ari kuvuga icyongereza mama nta hari kompoze ro parisisi na hari ro parisisi ndi gushaka nje ndi gushaka Sheri wanje ana we ndebe no kugira abapatro bameze guca koko wa mana we mana gugu what a bombo clat mikuta misansa ngoja sabiji kubiri kugucika rabiri kujaye yewe sabiji hano mumeze mute mwana wewe nuko wenda mwebwe nk'ibirara mutababaraga twabantu bazima twarashize ngushaka urwabira buka ubaye hari ukuntu tuba tubyumva mani hari ukuntu ndi kubyumva mani ibigize bakubajije icyari nta murimo mfite amakuru gajanye n'iki ngucya cyana cyagukatiye mani bosi mwana wareka beno patora nkoreye uzukayisa anamukupa naco kunabo kibagari ikigogi umuntu ari kukibwira ama etage akakibwira iby'inyubako za rubangura gise kifana telefone kirajimisha hwere gusa umva mwana yanje umva reka nkubwire ndashaka kunywa akantu uramutipe wagusenye utipe waguteje sheri wawe umufatire ibyemezo uri tayari akantu agakira ufite cocktail man ufite cocktail ya ganja ivanze na viagara man inde cocktail ya ganja ivanze na viagara urayinywa ugahita ujya ugakubita umuntu ibipfunsi ukenda kumwica man sabi mwana ntaho uzi ko nsengaga uri gicucu man uva nkubwire ngiye kuguha umuti nubunywa bosi wawe nta kintu muzongera kuvugana azajya kubona itapfukama hasi akubwira ati wallahi uri icyamamare njewe nsabe ku mupatiro wanje sha wa muhungu we okay katubigerageze urebe ndashaka ukurireho umwuka umwe gusa wenyine gusa sibyo uhita wumva ukuntu bimeze itabi n'umuntu w'umugabo none si uri umugore ariko biraryoha we kuri urubanze wumve ibiba bibishe rero nje naho njyaga ibintu bibishe uramenye
ndakuramba wega kubita ku kaboro kuraza kugukemura ibibazo byawe uza kumamagara kandi umbwire man ya bintu ni ibindi mwabagabo ewe data we iki kiyaga kivuye he nyamara none ndume ewe data we dore abantu mwahoza hasi bamenye nawe wari uhari agaswingerengerera salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ewe data we ko ndi kumva indirimbo z'agakiza zitangiye guhindukara burya harimo abazehe ngaho boyi bahishira imbehe kurekane n'uwo bihehe wiyambariye igihoho nyiramatama we ngo ari hehe nakagasaza kamuhenze bikarangirira mu bitenge nimubona bwije mukinge burya samoya yaradukanze mutumire batatunenze mfite agahinda ndimo guhinda ndimo gutwika unkozeho washa niko basha nimurora ko bababesha umusaza aratatera kuka inyandiko z'urupfu zari na kuka Batman yewe Badman bombo klatinade waya sedede wagwandede charawigi ganja sama ganja pranta everybody ganja Bobu Marire Rachidube Bushido navuye muhira njira gasim sigara ububobo nashatse ubuzima ikizi nka kibera kizura isima kubona ingangi nanjye kubona kwari uguharura inzira muze tujye gusenga yewe data we bamba klatina de waya sedele Nsabii to repent mama yake na mama haki ya Mungu dagastatrafira ra yewe data we CEO tugeze tubigoye none urukwangiza inote kaji yose iragura cyangwa irasagura bambaye imbote Nsabii yewe data we urashinga amafi babisoze cyangwa uratega umusaya abahanda bombo klatinade waya sedede Nsabii yaman yaman what's up yola bro ngo ndikumva ndi hayi ndikumva wagira ngo ndi byeri zangize simbuka jamubirere sinawi umva jamubirere yo bombo klatinade yaman mama tukazuzuriza kuri Bible muze tuje gusenga ewe data we
Nsabii. Yes. Nuko Nebukadinezari abwira Harmonize ati wa munayi kwangwaru zimirongo naharizo muri iyi Bibiliya ansome mu byahishuwe aho umuntu yahasoma ngico gihe haduka ubutinganyi Buriyane birasobanye birasobanye cyane abukekwaho bikabije oya iki gitabo nahari cyo ariko menya muri kunyakura sha muri kunyakura ba patoro wera gusa Nsabii. Ibi ngibi Kofi Olomide mugobo gw'intare yageze mu Jarisi avuye muri Kongo aje mugobo gw'intare go muri Isiraheli izi ntare zari zimushaka ako pato byibuze naho wanyuba Ninjye uri kubwira gutyo. Naho wapfa no gushira mu gaciro. Umuntu yambaye ikoti yakwicaye imbere ari gusoma igitabo cy'Imana. Naho wapfa gushira amakanu kicubahiro. Rwo numvaga ngo muri abasirikare mu basirikare niwe musirikare utagiraga discipline. Niba mu byo mwigaga nta kinyabupfura kibagamo mubaga muri kwiga iki? We Nsabii. Ngo kandi yago azaba umuhanzi. Nabyo si byari byaranditswe mama. Nsabii. Ako pato Ndongera kuvuga. niye nta kubashe wa mugabo. Wampa agaciro ko nanje nakaguhaye. Cyangwa kugira ngo nje kuza nkagusimbukira ngutera inkonje nabyo nashobora. Wowe Wera gusa. Izatangira gahoro ariko Jenny zizageraho ikure. Amena. Ninjye uri kumenyera. Abozi kugira ngo hari sinkibi nasomyeho harira. Yamaze nibi. Pato. Nawe uri uwacu ufataga hose kuko kantu ko ku mugongo gw'ingona akantu ko ku mugongo gw'ingona uzi nawe uri kubona kino kiyaga n'abantu bari kwatambuka bambaye udukariso wanyweye ibiki wanyweye ibiki wanyweye ibiki ubu tugeze kuri level aho njewe nawe dushobora kwicara tukaganira ukambaza ibibazo nanje nkakubaza ibindi ingo nico tugezeho umuntu uri kubwira uramuzi cyangwa mva rero reka nkubwire mwabipeti mwe muba muje vuba mwebwe ntaho mwamenye ukuntu gemuzi kinywaga sibyo niba unashaka n'umuvuno mbwira mwereka aho bakanda ni buto pa muri Amerika njyewe ninjye uri kubwira ayo magambo niwe ndi kubiganiza njyewe ahubwo hari n'ikintu nibagiye kukubwira kuramiyo meta uvuze bivuze ngo kuramiyo meta urukundatira sibiki ntajya ngo nuko nje ngo nyiri ingaragu ngo nyihwera mu badamu
ntazo gufata no kureka nicubagura kunkangisha mbese buri gihe uzaga wayindaritse wayinyeretse Nsabii dore impeta Nsabii dore impeta kere kw'imiryango zikuzima hari n'ibindi nashatse kugira ngo nzakubwire nari narabuze igihe nari narabuze akanya Diko ego Kristo aga nubwo waba wanyweye ugwa bobo marire wagabona ndi kugira ngo nkubwire wampembaga 15,000 ukabimpemba haciyemo amezi 2 kandi narakoreye mu kwezi kumwe ndi kugira ngo ujura amemba 100,000 numara kubimpa 100,000 none nanje niho nzahera nde gukora imishinga ziterambere mfitanye indirimbo muri izi minsi na Bushari fitanye na Bushari indirimbo yo mwizi minsi fitanye n'iminsi muri izi minsi fitanye ariko rukunsubirishamo izi ncuro zose uri igiki ngewe weho nyine zizi ngwakangana ako ubonaga warariye uri umupatoro ukavuga ngo Nsabii twaje mu mitsi tujemo agaswera Ngiye ushize ikoti Wowe uri igiki uri igiki Ushize ikoti Ari guhaye ngumfasha tugwane Kora wabe n'abanye Bombo Clatina de Wayasi Kuraho bene wa Fire dede Fire dem Nsabii uzi n'ikindi warengereye na warengereye mu mbago zandi urakura yuko uvuga ndi kugira ngo nkumenyeshe amazi naho gakiri gagandi uturukoga ducurana rambika hasi nkwereke niba uri umugabo ndavuze ngo rambika hasi nkwereke mana ya rambika hasi nkwereke Yesu Kristo umwami wabambwe nishe patoro ngorero nkwereke sikoti ijyanje urambitse hasi waje kujya mbese wanyweye biki waje ryari databuje wanyweye ibiki wanyweye ibiki nibiki biri kumfata umungumura Yezu we Nsabii ndebera ibintu bifasha umungumura Nsabii wanyweye ibiki ndikubona ufite umujinya se kandi wanyweye ibiki Nsabii ntacyo nanyoye Nsabii wanyweye ibiki simbibonaga mu mafilimera zipatiro ko ndikubona ufite umujinya n'ijisho rimwe rikaba ryahumye habaye iri kote ryageze ahagute mana yanje navuye mu materaniro zimita nicara ngaha nawe Nsabii karame patoro guhe ino saha n'umunota ngiye kugukubita ngukubite kugeza igihe uzajya wireba ukiyanga ni itabi ni itabi ry'urumogi wa muhungu bitaga Soloba niwe wari impaye yewe ni itabi ry'urumogi wa muhungu witwaga Soloba niwe wari impaye mana we ewe noneho ugaruye ubwenge bari bagiye
bwari bwagiye bande ubwo bwenge uri kuvuga bwari bwagiye ugariye ubwenge ndabugaruye okay komana njye no biriya bintu banywaga n'ibigiye uzi ko ndi kubona amazi neza neza hano imbere canga tugende tuje he ndavuze ngo caha tugende tuje he patora ntaho nameshe nta n'itike mfite caha tugende mu by'ibikisi kandi sinongera gusubiramo mucingo patoro nyuma yo kuntanya n'umukunzi wanje koko nanje ugiye kuntanya nanje caha mu by'ibikisi kandi sa mva ngubwira mva ngwino ndi nagiye ngwino Nsabii yagiye ngera ku Yesu we Soloba ndashaka umunyereka sibyo ndamukwereka sibyo ndamukwereka Yesu ngwino hano mana we Nsabii ndi kukumva okay none ugeze ubwoba ubwo ndi kunuka imiharavumba myinshi cyane mfite icyaka mfite inyota mfite n'umwuma nshaka amazi go kunywa okay tugende nyagwe mana we yava mu kigo mana we wakirigise ngwino hano yego wakirigise nakirigise navuga ngo ni nk'agashishiri ngo ingwe okay ni ingwe pe nagiye ana we Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga